Away, Pimlon Kamshu, Matrai, Ban Om Bapinlet Segawadi, Bapin Kiu, Shate Shamairang, Lana Bapinlet Shate Shilong, Lana Bapinlet Nakate, Western Bypass Kabudiong, Tang Nang Galadia Pi, Bapin Poi Shati Sorba, Hapo Guadi. Nama Padang ko mga ogepi, Kancingai Satang Gumba Hapo, 10 kilometer. Pilala panpoy hajigaw na jigaw na hagawati kan bampor yung pisatang kubakatsan kilometer nila poy hapo airport lani hapo kasorba gawati kata kadai kabangigi plan bagkata kadai ka jingkut jingmut jongi nakaliang ke sorkar hapo ka jingalam jong kontrak sama hapo ka jingalam jong kapati NPP bangin pendep ya ketika projek kajing saknut jompi kipai ba ka West Khasi Hills baro ka way kata ketika benta kabat nengkong kabangakwa pat persyai hakmat jompi kabaa hakabedai bakasina di blok ngaken mau hakatukas nem swa jomu arhajar arpulai nilawan buk monongrin ngilapli yaki arteli di blok kawai hamne haramrai bat kawai pada syakatai kalian kita nonglang kita temor hakaba ngibu ya ka temporary office hante hanonglang nrai mentang akwa banyak epi ya ka tenda ngila dekot ya kini ki baro arteli ki beling kaba ngim slem shu pan sedang hamne hapo ka headquarter jongka ramrai blok akabagin sedang dia kebeling banyak kemen scan endang ladepan sedang dia kena kebeling ngin pelong dia kena keblok kabayat bet kabayat nanti akabak pimdon kam syuk nang ni syakmat panlit syadu syatei syanong stoin siana di blok kumjuru akabedei bat kablok sakatai kalian nilai rai bayar kate ka blok headquarter ngimbu kakum ke sorbe ke report kabalawa ai kerpang da deputy commissioner nas nongstoin ki om mangide banbu ante apot temho apot temho ti yakataru ngin sale kum mangoi pi hakaba menta ya jaka kaputa ngin ya pendet ngin perbiang ban hadin jong kata ngin sate batru ngin sapelong ka office ka babet ka babiang bakine ki arteli ki area jong ka rambrai area bakumju katai ke area nonglang temhor kita ki lampi area pinya yo ya ka sorka kebaduan hajan bat upai ba kakum kecing anggur jombi nama ladang yo hakim long tendang jombi ya ki office UPDO ngakrai tangkat taru kalong ke jingkerku kabak raw yaki paik ba nong shong jom ke jela ke jum kadai ke jing sisa shwa ka arhajar arpulai ngane tu yabi ka jing sadin kadika area jompi ka jing sadin ka ramrai konstruksi ka bangapet kalong kabala serkeba tingam kwa abane tu shu iya ka ei kabakine ki reramba piong UMLA UMTC jopi ula jer kerten yeki project hakabedai bat kelenti kasengki menta kasngi kadai kecik sisa om bapor mene uwe mau arteli kisim kabangawan menta kabanengkong hangde ayo kalong bangi wan bat pensyai patba ya kenongrin jongka parti NPP hakabedai bat kandidat by election jong ka MP Lok Sabha kabingi ong ka Lok Sabha Shillong constituency kabangi hapan jit agini ki benai kemudian benai ki banwan yakin nomi kmat napo ka Shillong parliamentary constituency ban hadin jong kane ke cialang nganlet ru ban bu mau nongrin kataru kade ka phase 1 namar ku mangoong yapi adu kade ka klimat ka bangta ka ramrai ngimparla ban pen connect lang yung tayo siliang lum syatay nad kabarlong ka cingkurku nadu nong lang ter adu anti lampi ladingila ban pendet ia kade ka srok ka bangin bu ia mau nongrin
sibit hadir bagi lawai ke Cingyalang dan ngagermen skem bagi ban connect ya kane ka blok headquarter nang ne naramrai syakatai kalian kibabun ba dagi ba kelikis dong ngagermen skem bakan loga jinggerku bakitai nang tairu kimdon kamsu pandakiu lemba syadu syadong stoin panwan syaramrai hanrei daka pengiyo iya kane ka connectivity kane ka jimpediasno ya karambrai area bakatai ke area satai nakarmen skem bakan lo ka jinggerku paten la paten ya kipai ba jong karambrai constituency barok kewe kata kadai kamat kabaar kabangakwa ban ong yoki ngauba ya trelang ban ikasoka ya trelang rengkat bagi MLA bagi MDC Jompi bagilah ban peniai baik ban peniai ti ia kini projek namar ko mangong yapi menta kelas dang bantu karoi kapar kena kata Jompi bat kane kade ka jings dang nangis kem bahakine ki benai kisdem ki banwan terter nginang pentrei ya ki jaya ki project ki baper kenang bakar roy kapar kapit kabiang jongga di datan jogi kanlong ya rengkat lor bat ki wei pat ki konstituensi ki badon haki wei pat ki distrik gide ki atli isu ki bangakwa lagi di atli kiba lese kiba kikwa bangan kalau banwan bankro bangerpar bangerpon yapi barok babin siang ban island ya kakti kamon kakti kadiang ban island ya kecil kersang ke bapura namar bamangi nakaliang ke parti nilai ai ya ketiket nilai C ya urangba ubaken saitam jong katai west kasih Hillsborough away ubab baro amdon shu ubab itu ya urangba ya udon buro ubab baro fitik ru ya kalomye kalongsen ba fitik ru ya kajingim ya kajingman gajembu kumaro dengan kwa ban ong ya pi ngauha ai ka cingkersan ka bapura ya une ure uramba uba kordor uba larkam ba unkit saya kane ka lingkor ka badon kamta ba unlong UMP jong ka jaj benreu jongi ba unlek hantai hadeli lemba jong kalama ka parti NPP kabadon bentaru bania trelan hapo ka sorkar megla bakumju kamtam bat ka sorkar ini ladagila banta ya une ureu ramba nalor bangilasdang banwanra ya karoi kapar kata kan pensuk yani kinongelam jaga parti kan pensuk yana batunju ya kondak sama banyu mas lobha baginda .com syuk mangi manlek syate syakali nginyelek kat bala bat syakri kejela henry lada une urangba ujo unki klit lem mau balik bode jiki kam ki basate ki kita ki kam ki basate kasurok nane narambrai kersyai bat hadut hanti po cegau dari ka wei na ki pending isu ki bang next care mapi kumba usharman menne ula om yang asgo babat persyai baik kata kaba ni don kam ya pi cipat ba jong karambrai constituency bakin ai ya kakti kamon kakti kadiang ba uni uru ramba unjo
kabaar pat omtang ya kini skim penroi ki bangile man gasri hanrei donro ki isu ki bakta ya ke jela ke jumi ya kari jumi barokwe bakita ki isu ki bangang next ken bila yo ilot ha ki social media nakawe kasni sakawe pat kasni kapanung kong kabangi angod kolong bakaktin kasi kade bandrung no haga constitution jong kari India bakane kade kecing angod kecing posdiu ki babon ba ki kun samla ki long keme ki long pa jong kacaj benriu jongi tan bakakut tan hakajing posdiu nalor nang ta kabapela kade kejialam kabamayan kajong play try kerat nong bu nong tau hadim bagi laya keren dia beliau jimut bagi doktor nonglai ide penbanru u presiden jom kata kasih atau society uba pet uba kmi uba anut bakene ke society kaya keleng saudong jaga beriu nyau trap joni dan pensyai ya kipai ba ya kajing don kam bagi yo ya kaktin kasih Patru pan penrung hak constitution negara India. Kade kecingnya lambat kemayan. Kebau belai u ibit pa une orang ba un pediang ya kecing tua cengi pa un sim ya ketiket badale. Bakata ru kade kawe naki mat ki bahakmat ki bang gigi kuat. Pan penurong kum kejat benriu kum kejela nantai napok Garo Hills ni kwa lam bakan rum saga Garo language bat kakasi language dekane kade kawai naki mat ki bangini kwa ban pensyai habi balada pi penjob ya une ure uramba unum tiak unum den unlay bantur na kaway ke department sa kaway ke department unlay bayag no yaw prime minister yaw home minister yaki minister sante hadali kanang ba nginyo yaka support badru bakan urlong kata kajing pos di berkicing awud kajongi kabenta kabaar kalong ngikwa ru kung kachat benriu kabarit Garo kasih jantia ngikwa ru ban penkelan susu ya kajing ada ya kita ki angan ki kanun ki baskem kenang ban nendon madu menuru ubala banuan hirtma lakalong haka imlang kasalang lakalong haka jingdek haka diam gerukom kabegidon lane lakalong haka kendau haka siap kabegidon kawe kabangi anggut kalong bakane kalong kabangi berkat ru iki longdin ya ikon di paten jong ajepi kata kalong kabang di kuae ban warna dagaan gabakam klay ya kabila don mentah namong kabab klay ano di kwa susu banyo ya kaan gabakam klay bakata kalong ladingila banyo ya ka ILP kanang pensem susu ya kajing ada na kabentang jongi kiripai hapok kejela megla jongi barakwe kataru kali kawai na kikamba kibamangi na kalian dapati nibo hakmat bagkumtang idon kam ru ya kajing kersan jong piki paita kenang ba ladeni la banyo ya kajing jong namar ya ka ILP ndai ka assembly ka balabanai ya ka ILP dai ka sarkar India padai ka parliament ka bana yo ngia slotu bakla namagon di ba slotu bakla lai pujai lai pujin Mereka orang pi ni don kam yang ulu ramba nama kata bagi yo sisa ban urong yakin ki isu yakin ki mat ki don kam tam na ka benta kalawai jong ka chat bedreu na ka benta kalawai jong ka jelami gela jongi barokowi kilong keme kilong kepa jikun samla bai Lese habaki boy halaki jong kijing hasnong jong pi teng teng shuaban tia
nama kajuk jong ka internet kajuk jong ka network mentah kabawat hai nong kendong ibarit ru ngiayo i ko mobile ngiyo i kijing cia hakelen saudong amai kalaya hai kijing cia hakelen saudong jong ka India batum ta tete ngayo i kumbat ten i kumbat kini ki social media ki penyalam baklan ia kajimbut kajing berkat kantam jongi kinong kendong kiba sisur kiba sidur nisu mudur be bakatu kabami haka social media imat kadei kajing sisa ngana kwa ban ong namar kata dari apo to da pikir bah das ngap ha dawat bahaya keterai tik patik waju sungai kumtu kumba pioi kumba kalong atas sosial media namari ya kijing yalam bakla kampun kipreu kiba komen lada kiba komen ya kiba kum kata kijing yalam bakla kalabat boy siaja hanne ya bakreru preu pada pen syai ka kumwai pat tek ka boy tan satpa lade tan sispa tengi pun sin tek ngop hangata niyo i bajat bagi komen kunta kibia sport kidon de hajar oh imat kata ade di sisa tenang kata ngakwapan ong ya pi ko kilong keme kilong pagi kon sama bayi snowba hakada juk ka bamenta dapen syongnya tik patik jwaba pinia ai karai wat ju shong shit klebi andai ngas ngau ban ong di pai piang seki juk ki bargim ki jobi kato ka juk ka bingi ong ka sotti juk jong ukun kasih kara jongi bakata kalomba banjit ya uno nikmat ngindon kam kajing penbor ngindon kam kajing tiang nia ngindon kam ya kata ketin ka bapak ka bapong lai pojai lai muskin ngindon kam tan kawe bakata kalom kabau play ula ai hana hapi marwe kasap kapong kaba enenggan mano balaban sir bat kata kare kajing sepam bat kajing sta snowha bisharha da kajing sta da kajing sepam menta ganti banjir ya UMP Nampo Shillong Parliamentary Constituency